Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo akaba akomeje kubeshya isi n'amahanga ku bikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko intambara AFC M23 irwana ndetse ingabo ze SANDF zakomeje kugenda zigiramo uruhare mu buryo bugiye butandukanye nk'uko mwakomeje kugenda mubibona, yaba mu ngabo za MONUSCO ndetse no mu ngabo za SANDF zari muri SAMDRC zaje kurwana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigakubitwa izakabwana na AFC M23 zigataha ziciye mu gihugu cy'u Rwanda bazihaye inzira zigakomeza muri Tanzania aho zafashe rutemikire zerekeza muri Afurika y'Epfo, zigataha zivuga ihungabana bahuriye naryo ku rugamba na AFC M23. Lawrence Kanyuka rero umuvugizi wa AFC M23 mu bya politike akaba anyomuje amakuru y'ibinyoma yaratangajwe na Perezida Cyril Ramaphosa ubwo yari Addis Ababa muri Ethiopia ko AFC M23 iri muri Ituri. Reka mbanze bagezeho ijambo rya Cyril Ramaphosa ubundi bagezeho ibyo Lawrence Kanyuka yavuze mu buryo burambuye, avuga ibitero byose by'abakodeko bica abaturage ndetse n'ibinyoma bya Cyril Ramaphosa n'abameze nkawe nk'uko tugiye kubyiyumvira. Reka tubanze mbagezeho ijambo rya Cyril Ramaphosa ryari rifite iminota igera kuri 3 n'amasegonda. Reka ndibagezeho. South Africa appreciates the report on the state of peace and security on our continent. Afurika y'Epfo yashimye raporo ku miterere y'amahoro n'umutekano ku mugabane wacu, kandi iracyafite impungenge ku bijyanye no gukomeza kwiyongera kw'amakimbirane, intambara n'umutekano muke muri Afurika. Afurika y'Epfo yongeye gushimangira ubushake bwayo budahinduka bwo gushyigikira icyemezo cya Afurika itekanye, iteye imbere kandi ihuriweho nk'uko bigaragara muri agenda 2063. Mu gihe turi hano, ibihugu bimwe bya Afurika biri mu gihano cyo guhagarikwa mu muryango wacu kubera impinduka z'ubutegetsi zinyuranyije n'itegeko nshinga, ibintu bisubiza inyuma inyungu za demokarasi n'iterambere byari bimaze kugerwaho ku mugabane wacu. Gutinda kw'ibyo bihugu byahagaritswe gusubira ku murongo w'itegeko nshinga bikaba biteye impungenge. Hagomba kubaho ibiganiro bya politike bigaragara kandi byuzuye bigamije gufasha ibyo bihugu kuyobora neza no kwihutisha inzira z'inzibacyuho no kwirinda ko byasubira mu makimbirane. Ku bijyanye n'ibiri kubera muri Sudani biracyaduhangayikishije twese, twongeye gusaba impande zose zirwana guhagarika imirwano ako kanya, kwemerera ibikorwa by'ubutabazi kugera ku babikeneye nta nkomyi, kandi icy'ingenzi kurushaho gutangira ibiganiro bya politike byuzuye kandi bihuriweho n'impande zose, aribyo byonyine bishobora kuganisha ku gisubizo kirambye. Ku bijyanye n'iterambere rya politike n'umutekano riherutse kugaragara muri Sudani y'Epfo nabyo biteye impungenge. Turahamagarira ko imirwano ihagarara mu bice byose byibasiwe, kandi tugashishikariza abafatanyabikorwa bose kwitabira ibiganiro byuzuye kandi bihuriweho bizafungura inzira y'amatora adafifitse arimo bose kandi yizewe, agamije gusoza neza inzira ndetse y'inzibacyuho. Afurika y'Epfo ifatanyije n'abandi banyamuryango ba C5 ndetse n'abagize IGAD irimo kwakira inama ya C5+ hano i Addis Ababa igamije gushimangira amahoro muri Sudani y'Epfo. Hari hakenewe uburyo bushingiye ku kuri no ku bushobozi ndetse no kugusuzuma mu mucyo ibisabwa by'ibanze kugira ngo habe amatora adafifitse, no kuvuga amatora aciye mu mucyo arimo bose kandi yizewe, mu gihe hanazirikanwa ko hari inzira zimwe na zimwe zishobora kurenza igihe cy'amasezerano avuguruye. Afurika y'Epfo ifite impungenge ku bijyanye n'umutekano n'ibikorwa by'ubutabazi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo habayeho inzira zitandukanye zo kunga no gushaka amahoro. Twongeye gushimangira ko ubumwe, ubusugire n'ubwigenge bw'akarere ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigomba kubahirizwa no kubungabungwa. Turamagana gukomeza kwigarura uduce tw'intara za Kivu na Ituri bikorwa na AFC M23. Ibyo bikorwa binyuranyije n'amategeko bigomba guhagarikwa no gukosorwa mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho.
Afurika y'Epfo yafashe inshingano zo kuyobora uburyo bw'igenzura ry'akarere Regional Oversight Mechanism ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere muri rusange, kandi mu gihe cy'izo nshingano tuzakorana n'ibihugu byose byashyize umukono ku masezerano y'urwego framework kugira ngo haboneke umuti urambye kuri iyi ntambara imaze igihe kirekire. We will work with all signatory countries to the framework to find a durable solution to this protracted conflict that must be brought to resolution. I thank you. Ngira ngo nk'uko mumwiyumviye rero, uyu yari Cyril Ramaphosa, perezida wa Afurika y'Epfo, aho yavugaga ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse akanavuga ko AFC M23 iri mu bice bitandukanye birimo Kivu Zombi ndetse na Ituri. Umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka nta gutindikanya akaba yahise asubiza Cyril Ramaphosa mu buryo bukomeye kandi bukakaye. Yagize ati birakwiye kandi bifite ishingiro kwibaza ku ntego nyakuri iri inyuma ya tweet iherutse gutanga na perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Iyi myitwarire irarushaho gutera impungenge bitewe nuko Afurika y'Epfo yari kandi igikomeje kugira uruhare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze mu butumwa bwa gisirikare no bwa politike bukorwa mu rwego rwa SADC. Bityo rero abayobozi ba Afurika y'Epfo bazi neza uko ibintu bihagaze ku butaka, bazi neza ko AFC M23 itabarizwa mu ntara ya Ituri, bazi neza ko abakoze ubwicanyi bwa buri munsi bwibasira abavandimwe bacu b'abahema ari umutwe w'igishyamba wa Codeco, umutwe witwaje intwaro ukorera ku mugisha no ku bufatanyacyaha bw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abagize Codeco bakomeje kwica abasivili b'abahema ku manywa y'ihangu, bagatwika imidugudu, bagatera inkambi z'abimbuwe mu byabo, bakanagaba ibico ku bagenzi, mu gihe umuryango w'ibihugu n'uw'amahanga bakomeje guceceka mu buryo buteye isoni kandi buteye ubwoba. Uku guceceka kwabaye ubufatanyacyaha nyirizina. Iyi tweet rero si amagambo yavuzwe mu buryo butarimo intego, n'indi ntambwe ya propagande igamije gusebya ku bushake isura y'umuryango wacu, kuyobya ibitekerezo by'amahanga no guhisha impamvu yacu y'icyubahiro kandi yemewe, kurengera abasivile no kurwanya itotezwa n'ikorwa rya genocide. Nkaba ngiye kubaha urutonde rutuze rw'ibitero bikomeye kandi byanditswe neza byagabwe na Codeco ku bahema muri Ituri. Izi ngero ni agace gato cyane k'urugomo kuko ibitero byibasira abasivile bibaho hafi ya buri munsi. Icyambere, ubwicanyi bwa Njara tariki 17 Gicurasi 2020. Inyeshyamba za Codeco zagabye igitero ku mudugudu w'abahema wa Njara muri Njugu, zica byibura abasivile 22 mu gitero cyabaye nijoro. Icya kabiri, ubwicanyi bwa Plaine Savo tariki 2 Gashyantare 2022, abasivili b'abahema barenga 60 biciwe mu nkambi yabimuye mu byabo hafi ya Plaine Savo hakoreshejwe imihoro, imbunda n'ibindi bikoresho bikomeretsa. Icya gatatu, ubwicanyi bwa Banyanikilo tariki 14 Mata 2023. Codeco yagabye ibitero ku midugudu myinshi y'abahema mu bwami bwa Banyanikilo, harimo Itendeyi, Batata, Sabayido, Njambise, Kariyere Penge, Matete na Kilo, yica hagati y'abasivili 46 na 62. Icyakane, igitero ku nkambi z'abimuwe z'abahema tariki 12 Kamena 2023. Inkambi ya Lala yatewe, abantu benshi barapfa barimo abagore n'abana, inzu ziratwikwa kandi benshi barakomereka. Icya gatanu, ibitero byinshi muri Njugu hagati ya tariki 11 na 12 Gashyantare 2025. Ibitero byahujwe byagabwe nijoro mu gace ka Njayiba, byahitanye byibura abasivili b'abahema 51. Amazu menshi arasenywa no ku munsi wakurikiyeho hakomeza ubwicanyi. Icya gatandatu, igitero cya gatatu nijoro cya Njugu tariki 23 Gashyantare 2025. Codeco yateye ahantu hatatu hari imidugudu n'inkambi z'abimuwe Prato, Banana hafi ya Ndego na Larugu, yica byibura abasivile 7, inatwika amazu. Icya karindwi, igico cya Tare Gashyantare 2024. Abagenzi b'abahema batezwe igico ku muhanda wa Katoto.
Drodoro abasivile bagera kuri 15 barishwe nyuma yo guhagarikwa no kwamburwa. Icyamunani igitero ku nkambi y'abimuwe ya Njangi muri Kamena 2025 Kodeko yateye inkambi ya Njangi yica byibura abantu 11 barimo abagore n'abana mbere yuko ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro zitabara. Yasoje agira ati aya makuru arazwi yaranditswe kandi agaragazwa n'ibimenyetso nta wahakana ukuri kwayo. Igerageza iryo ari ryo ryose ryo kuyobya inshingano rikozwe na Afurika y'Epfo cyangwa undi uwo ari we wese rihindanya ukuri kandi riha uburenganzira busesuye abaterabwoba bagize ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza gahunda yo kweza ubwoko cyangwa kurimbura abantu bashingiye ku bwoko igamije abahema cyangwa genocide iri gukorerwa abahema muri Ituri, abanyamurenge muri Minembwe no muri Uvira. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ibyo Lawrence Kanyuka umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki atangaje aho asubije Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku byari yavugiye i Addis Ababa muri Ethiopia aho yarari kuvuga ko ingabo za AFC M23 zakoze ibitero cyangwa ziri mu bice birimo Ituri ndetse na Kivu zombi kugira ngo hatazagira n'umuntu wari wese ushyira ibyago cyangwa twabyita ibyago kuko biba byapanzwe ubwicanyi bukomeje gukorerwa muri Ituri akabutwerera AFC M23 ifite ikirwanira kandi impamvu iri noble nkuko abo muri AFC M23 bakomeza kubitangaza igihe cyose. Ndabashimiye cyane nshuti bakunzi ba Peloton TV muri abagaciro.